Nažalost, mnogi ljudi gotovo konstantno žive u stanju nezadovoljstva. Ili tragaju za svojom svrhom, ili su izgubili nadu da uopšte postoji svrha njihovog postojanja. Tako da samo preživljavaju i žive fokusirani na radnje, akcije i na stres koji uz njih ide. Tako da, kada ljudi govore o svrsi, oni obično misle na svrhu u smislu budućnosti. U kom pravcu idem? Šta treba da uradim? Koji cilj želim da ostvarim? I ovo sve stoji, ali ovo ja nazivam spoljnom svrhom. Ono što je fundamentalnije od spoljne svrhe je ono što obično većina ljudi previdi, a to je spoznaja da je najbitnije da pronađete svoju unutrašnju svrhu. Ovo, unutrašnja svrha, u prvi mah većini ljudi ništa ne znači. Zato sam ovo kratko objasnio u dijalogu u poglavlju svoje knjige, gdje je osoba željela da sazna koja je njena svrha. A ja sam odgovorio: tvoja svrha je upravo da budeš na ovom mjestu, u ovom trenutku i da postavljaš to pitanje, jer to je ono gdje si sada. Unutrašnja svrha je da u potpunosti uskladite svoj život sa sadašnjim trenutkom, tako da više niste neusklađeni s njim, jer vam upravo ta neusklađenost uzrokuje osjećaj nezadovoljstva, a on je, kao što smo ranije rekli, realnost velikog broja ljudi. Dakle, prvo treba da odete izvan tog osjećaja nezadovoljstva. Ali ovo ne možete da uradite kroz neki cilj u budućnosti, koji podrazumijeva da ćete jednog dana biti u tom stanju ispunjenosti ili zadovoljstva. Ne. Trebate postići to stanje ispunjenosti i zadovoljstva time što iznutra postanete jedno sa sadašnjim trenutkom. Stoga je vaša unutrašnja svrha vaša usklađenost sa tim gdje se sada nalazite. Tako da ste svim svojim bićem tu gdje ste i svim svojim bićem ste u tome što radite, šta god da je u pitanju. Čak i ako to što radite ne izgleda kao nešto što je vaša svrha za narednih 30 godina. Uvijek postoji samo jedan jedini korak, a to je: svu svoju pažnju posvetite sadašnjem trenutku. I ovo ne znači da ne znate gdje idete, već da je korak koji u ovom trenutku pravite primaran. On je osnova, najvažniji je. A da je destinacija na koju ćete stići sekundarna, manje bitna. Pored toga, jednom kada dođete na tu svoju destinaciju, ono na što ćete tamo naići zavisi od kvaliteta ovog jednog koraka koji pravite u ovom trenutku. Šta god da radite u bilo kom trenutku, ako to radite najbolje što možete, to će vas dovesti do sljedećeg trenutka koji je za vas najbolji. Stoga ne treba da brinete o tome šta vam donosi sljedeći trenutak, ako u ovom trenutku dajete sve od sebe. Osim toga, kada dođe taj sljedeći trenutak, on će opet doći u formi sadašnjeg trenutka. Nikada ne doživljavate budućnost kao budućnost, već je uvijek doživite kao sada, kao sadašnji trenutak. Jer samo sadašnji trenutak i postoji. I to je jedna nevjerovatna spoznaja za ljude. Spoznaja da je život samo ovo sada. Interesantno je da smo, na primjer, prošle sedmice rekli da ne treba da brinete o svojim računima, već treba da ih platite.
Ne znam za vas, ali ova lekcija mi je pomogla da kad god uhvatim sebe da brinem o nečemu, kažem sebi, hej, ne treba da brineš o ovome. Možeš ili da pronađeš rješenje ili da jednostavno otpustiš tu misao. Tako da, na primjer, ako je račun trenutno tu, ali novac nije, onda stavim taj račun sa strane i razmislim koje radnje mogu u ovom trenutku da preduzmem. I zatim njih jednostavno uradim. A ako ne mogu ništa da preduzmem u ovom trenutku, onda to jednostavno prihvatim. Dakle, uvijek postoji samo taj jedan jedini korak i njemu treba da posvetimo svu svoju pažnju. Međutim, većina ljudi živi kao da je najvažniji krajnji rezultat, to jest destinacija ili cilj. Kao da je cilj važniji od sadašnjeg trenutka i od načina dolaska do cilja. Međutim, način dolaska do cilja i sam cilj su jedno. Ako postoji nezadovoljstvo u sadašnjem trenutku i ako poričete sadašnji trenutak, što u stvari znači da poričete sam život. Ne slavite sam život ako ne slavite sadašnji trenutak, time što ste otvoreni za sadašnji trenutak. Na isti taj način ćete doživjeti i budućnost, jer budući trenuci nisu ništa drugo nego produžetak sadašnjeg trenutka. Vaša nesvjesna pretpostavka koja stoji iza svih ovih radnji je sljedeća. Uspjeh je nešto što pripada budućnosti i da sam kraj ili cilj opravdava sredstvo, to jest način dolaska do cilja. Međutim, cilj i način dolaska do cilja su jedno. Zamislimo, na primjer, da ste vi poslovna žena ili muškarac i da ste nakon 2 godine intenzivnog stresa i napora najzad uspjeli da osmislite proizvod ili uslugu koji se dobro prodaju i donose vam zaradu. U konvencionalnom smislu smatralo bi se da ste uspjeli. Međutim, vi ste u stvari 2 godine proveli zagađujući svoje tijelo, pa čak i cijelu planetu svojom negativnom energijom. Izluđivali ste sve oko sebe i uticali ste čak i na osobe koje ne poznajete. Dakle, cilj i način dolaska do cilja su jedno. Ako sam način dolaska do cilja ne doprinosi ljudskoj sreći, tome neće doprinijeti ni sam cilj, to jest ni njegovo ostvarenje. Dakle, koji god krajnji cilj da ostvarite, on će sa sobom nositi istu onu energiju kojom ste zračili na svom putu do njegovog ostvarenja. Ovo istovremeno znači da vi lično odlučujete kakvu ćete budućnost živjeti. Time što odlučujete da ćete biti u potpunosti usklađeni sa sadašnjim trenutkom. Upravo vaš trenutni stepen svjesnosti, to jest vaš stepen svjesnosti u sadašnjem trenutku, određuje šta ćete manifestovati u, pod znacima navoda, budućnosti. A kada ta budućnost nastupi, to će vama opet biti sadašnji trenutak.